teman-teman, unik ya. Ada Spiderman teman-teman. Spiderman lagi naik Vespa teman-teman. Mantul ya teman-teman. Kita jalankan teman-teman Spiderman-nya. Nabrak teman-teman. Wow, apa tuh teman-teman? Wow, ada ember teman-teman. Di atasnya ada apa tuh teman-teman? Wow, ada keju teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ini ada keju teman-teman. Kita lihat teman-teman kejunya. Wow, coba kita pencet teman-teman kejunya. Wow, apa tuh teman-teman? Wow, apa tuh teman-teman? Wow, itu ada tikus teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ada tikus teman-teman di dalam keju teman-teman. Mantul. Wow, ayo teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Wow, ada kardus teman-teman. Ayo teman-teman, kita masukkan kejunya ke dalam kardus. Mantul. Wow, itu ada Spiderman-nya teman-teman. Spiderman-nya juga kita masukkan teman-teman ke dalam kardus. Mantul. Wow, ini ember kira-kira isinya apa teman-teman? Ayo teman-teman, kita buka teman-teman embernya. Wow, apa tuh teman-teman? Wow, ada ondel-ondel wayang teman-teman. Dan juga ada apa nih teman-teman? Wow, ada mobil ambulan teman-teman. Wow, mobil ambulan kecil teman-teman. Mantul ya teman-teman. Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus teman-teman. Kita masukkan teman-teman ondel-ondel wayangnya. Kita masukkan. Wow, ini juga teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Yuk, kita nonton ondel-ondelnya. Mantul. Kita masukkan teman-teman. Mantul. Wow, ini. Wow, ini apa teman-teman? Wow, ada kayu teman-teman. Wah, ini sepertinya petunjuk teman-teman. Ini sepertinya mengarahkan ke sesuatu teman-teman. Nah teman-teman, kita jalan teman-teman. Kita jalan teman-teman dengan menggunakan mobil ambulan teman-teman. Kira-kira arahnya kemana teman-teman? Ayo teman-teman, kita ikutin teman-teman talinya teman-teman. Ada ondel-ondel polisi teman-teman, sama prajuritnya teman-teman, dan juga ada balon teman-teman berwarna hijau dan berwarna biru. Mantul. Hai teman-teman, kita masukkan teman-teman ondel-ondel mininya teman-teman, prajuritnya kita masukkan teman-teman ke dalam kardus teman-teman. Mantul. Ini juga teman-teman, kita masukkan teman-teman. Kita masukkan lagi teman-teman ondel-ondelnya, kita masukkan. Mantul. Ini juga teman-teman, kita masukkan teman-teman. Yuk, kita nonton ondel-ondelnya. Kita masukkan teman-teman. Mantul. Wah, ini ondel-ondel polisi teman-teman. Mantul teman-teman, kita dapat ondel-ondel polisi. Siap 86. Mantul. Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus. Wah, ini juga teman-teman, kita masukkan juga teman-teman mobil ambulannya ke dalam kardus. Kita masukkan. Wow, ini kira-kira isinya ada apa teman-teman? Ayo teman-teman, kita pecahkan teman-teman. Kira-kira balonnya ini ada apa teman-teman? Kita pecahkan yang berwarna biru dulu teman-teman. Kita pecahkan ya teman-teman. Wow, apa tuh teman-teman? Wow, mantul teman-teman. Wow, kita dapat boneka kecil teman-teman. Wah, mainan kecil. Ini penjaga Squid Game teman-teman, yang segitiga teman-teman. Mantul lah teman-teman. Kita masukkan teman-teman penjaga Squid Game-nya teman-teman. Dan juga ada lagi yang apa teman-teman? Penjaga Squid Game yang kotak teman-teman. Mantul. Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus teman-teman. Wow, ini yang warna hijau. Kira-kira isinya apa teman-teman? Ayo teman-teman, kita pecahkan teman-teman. Kita pecahkan. Wow, apa tuh teman-teman? Wow, ini juga Squid Game lagi teman-teman, yang bulat teman-teman. Mantul. Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus. Wow, ini apa teman-teman? Wow, ini pemain Squid Game teman-teman. Wow, Koko si naik sepeda. Mantul ya teman-teman. Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus. Mantul. Wow, ini arah talinya kemana teman-teman? Wah, dia sepertinya ke atas teman-teman. Ayo teman-teman, kita ikutin teman-teman arah talinya. Dia kemana teman-teman? Kita ikutin arah talinya. Wow, kemana teman-teman? Wow, ke atas teman-teman. Wow, itu ada apa teman-teman? Wah, terbalik teman-teman. Itu sepertinya kura-kura ninja teman-teman. Wah, mantul teman-teman. Dia nyangkut di atas teman-teman. Ayo teman-teman, kita bantu turunkan teman-teman. Wah, mantul. Kita lihat arah talinya teman-teman. Kita turunkan teman-teman. Kasihan dia nyangkut teman-teman. Mantul. Wah, sini teman-teman. Kita buka teman-teman. Ayo, kita turunkan bersama-sama teman-teman. Wah, kasihan teman-teman. Dia nyangkut di atas teman-teman. Nah teman-teman, kita buka, kita turunkan teman-teman. Wow, kita turunkan teman-teman. Wow, kasihan banget teman-teman. Wah, ayo teman-teman, kita turunkan pelan-pelan. Wow, mantul teman-teman. Wow, ini
kura-kura ninja teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita selamatkan teman. Wow, kita dapat kura-kura ninja teman-teman. Yuhu, mantul. Kita masukkan ke dalam kardus teman-teman. Kura-kura ninjanya kira-kira ada apa lagi teman-teman? Kita cari lagi teman-teman. Wow, 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 apa tuh teman-teman? Wow, itu topik teman-teman. Kita lihat teman-teman. Wow, ada banyak teman-teman. Wow, ini sepertinya ada petunjuk juga teman-teman. Dia seperti mengarahkan ke sesuatu teman-teman. Ayo teman-teman, kita ikutin topiknya teman-teman. Kita ambilin satu persatu teman-teman. Wow, ini topik kuda poni teman-teman. Kita masuk ke dalam kardus teman-teman. Wow, ini topik kepiting teman-teman. Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus. Wow, ini topik Among Us teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Kita masukkan teman-teman topik Among Us-nya ke dalam kardus. Yuhu, mantul. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ini topik teman-teman. Topik T-Rex teman-teman. Wow, mantul. Kita masukkan teman-teman topik T-Rex-nya ke dalam kardus. Wow, ini topik kaki teman-teman. Kita masukkan juga teman-teman ke dalam kardus. Ini lagi teman-teman. Ini topik es krim teman-teman. Wow, mantul. Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus. Ini topik love. Kita masukkan ke dalam kardus. Wow, ini topik kupu-kupu teman-teman. Kita masukkan juga teman-teman ke dalam kardus. Wow, ini wow, mantul teman-teman. Ada topik Doraemon yang besar. Ada topeng ondel-ondel dan juga ada ondel-ondelnya babi. Lagi ngapain tuh teman-teman? Ondel-ondelnya babinya teman-teman. Wow, lagi makan sukro teman-teman. Wow, ondel-ondelnya lagi makan sukro teman-teman. Wow, ini juga ondel-ondel babinya teman-teman. Lagi makan sukro teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Mereka lagi makan sukro teman-teman. Wow, kalau gitu kita masukkan dulu teman-teman ke dalam kardus teman-teman. Ini ondel-ondel, topeng ondel-ondel berwarna merah. Kita masukkan teman-teman. Yuk, kita nonton ondel-ondelnya. Yuhu, mantul. Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus. Ini lagi teman-teman, topeng ondel-ondel lagi teman-teman. Kita masukkan juga teman-teman ke dalam kardus. Wow, mantul teman-teman. Ini topik Doraemon teman-teman. Wow, besar banget teman-teman. Topik Doraemon teman-teman. Kita dapat topik Doraemon yang besar teman-teman. Yuhu, mantul. Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus topik Doraemonnya. Wow, mantul. Ini ondel-ondel lagi makan sukro teman-teman. Wah, mantul ini sukro. Rasanya enak banget nih teman-teman. Rasanya gurih maknya ya. Wah, mantul teman-teman. Ini cocok banget buat makan bakso, buat makan mie. Wah, dicampurinnya enak nih teman-teman. Ini teman-teman harus nyobain nih teman-teman. Mantul ya teman-teman. Kita masukkan sukronya ke dalam kardus. Mantul. Kita masukkan juga teman-teman ondel-ondelnya ke dalam kardus. Mantul. Kita masukkan juga nih teman-teman. Oh, dia lagi makan sukro teman-teman. Kita masukkan nih ondel-ondel babinya teman-teman. Kita masukkan ke dalam kardusnya. Kita nonton ondel-ondelnya. Mantul. Kita masukkan teman-teman. Wow, sepertinya sudah habis teman-teman. Oke teman-teman, sudah baik sekali teman-teman. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.